Kebanyakan majikan dia takut tau. Pekerja dia, staff dia, orang bawah dia takut lagi handal daripada dia. Contohlah, dia bos. Dia tengok ada staff dia pandai, power, cepat kecap. Dia takut one day, ni nanti buka company jadi aku punya kompetitor ni. Kebanyakan saya nampak macam tu. Kalau you as the boss, you as the majikan, you takut pekerja bawah you lagi power daripada you, bermaksud you are easy to replace. So, anda tu senang untuk digantikan. So apa yang kita kena buat? Kita jangan selesa. Kita kena always belajar, always explore benda-benda baru. Sebab sekarang zaman teknologi, trending keep berubah. So kalau kita selesa, kita tak ada benda nak improve diri kita ni, memang kita akan senang digantikan lah. So memang patutlah kau takut. Tapi kalau kau seorang majikan, seorang bos yang champion, yang always learn, tak ego, sentiasa belajar, InsyaAllah kau takkan ada rasa takut.